Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti Kabarebe twari inshuti ariko kuba yaransebeje byarambabaje. Ibi byatangajwe na Ndayishimiye perezida w'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatangaje ko yababajwe cyane no kuba umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere General Tad James Kabarebe yaramushinje guhamagarira abanyekongo bo kwica bagenzi babo bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Kabarebe yabigarutseho mu minsi ishize ubwo yari mu nama inyunguranabitekerezo n'abagize inteko ishinga amategeko. Icyo gihe yavuze ko Ndayishimiye yagiriye inama amwe mu maboko y'abanyekongo abahamagarira kwica abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye na BBC yavuze ko General Tad James Kabarebe yamusebeje nyamara barigeze kuba inshuti. Ati Kabarebe turaziranye twari n'inshuti ariko kumparabika gutya akanansebya birambabaje. Biriya ni umuteguro, niko bakora, barabanza bakagusiga icyasha bakakwambura ubumuntu mu maso y'abantu kugira ngo nibagutera abantu bazabifate nk'ibisanzwe. Ndayishimiye kandi yirahiye arirenga avuga ko leta ayoboye idakorana n'umutwe wa FDLR nk'uko u Rwanda rumaze igihe rubigaragaza. Ati barabeshya, ni bimwe bavuga ngo umwanzi w'umwanzi wawe ahita aba inshuti ariko nta shingiro bifite. Yakomeje agira ati twebwe tumaze gushyikiriza u Rwanda inkozi z'ibibi nyinshi muri icyo gihugu, n'ubu imipaka ifunze batubwiye ko hari inkozi z'ibibi yahungiye iwacu duhita tuyibaha. Perezida w'u Burundi yavuze ko hari ubwo yahamagawe na mugenzi we w'u Rwanda akamubwira ko muri Kongo u Burundi butari gufasha u Rwanda kurwanya FDLR. Yavuze ko namusabye ko abasirikari be bavugana n'abanjye bakababwira aho babonye aba FDLR kugira ngo tubatere, ariko kugeza ubu ntaho batubwiye. Ndayishimiye yavuze ko ikibazo cya FDLR ari ingorabahizi. Ati umunsi umwe turi mu nama na Perezida Felix Tshisekedi yabajije Perezida Kagame impamvu mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa FDLR bakomeza gufata abarwanyi bigeze gushyikiriza leta y'u Rwanda, ariko nta gisubizo twabonye. Ndayishimiye yahakanye kugirana imikoranire na FDLR mu gihe uyu mutwe n'ingabo z'u Burundi basanzwe bafasha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara ihanganyemo na M23. Imikoranire y'impande zombi inemezwa n'impuguke za Loni kuri Kongo Kinshasa biciye muri raporo zitandukanye zagiye zisohora. Amakuru atandukanye kandi yemeza ko leta y'u Burundi inshuro nyinshi yagiye yakira ku butaka bwayo abayobozi bakuru ba FDLR n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda nka MRCD FRN, bakanagirana uko banoza imikoranire hagamijwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Amakuru kandi avuga ko hari bamwe mu barwanyi ba FDLR baba bari mu ishyamba rya Kibira ryo mu gihugu cy'u Burundi. Reka tunyarukire mu ntara y'Iburasirazuba ni mu karere ka Rwamagana, aho dusanga inkuru ifite umutwe ugira uti baratabariza umukobwa bivuga ko yakubiswe n'umugore w'umucuruzi bivugwaho ko kwigamba kumugora. Abatuye mu kagari ka Sasabirago mu karere ka Rwamagana barasabira ubutabera umukobwa uvuga ko yakubiswe n'umugore w'umucuruzi akamuvuna akaguru none akaba arembye mu nzu. Uwo mukobwa witwa Ntakirutimana Divine ufite imyaka 22 utuye mu mudugudu wa Birembo akagari ka Sasabirago umurenge wa Fumbwe akarere ka Rwamagana avuga ko ku itariki ya 11 Werurwe 2025 yakubiswe n'umugore w'umucuruzi witwa Wibabara Sophia amutegeye mu nzira ubwo yatahaga. Yagize ati hari kuwa kabiri saa 1:15 nari kumwe na muramukazi wanjye dutandukaniye haruguru nsanga yakinze mu byare arambwira ngo Divine ndakwica, mpita nirukanka anyirukankana ankubita inkoni nitura hasi atoragura telefoni yanjye ariruka. Ntakirutimana akomeza agira ati nagiye kwa muganga i Nyagasambu banyohereza i Rwamagana, ngezeyo bampa transferi yo kujya i Gahini bambwira ko nangiritse cyane ndababara cyane amagufwa yaravunitse. Abatuye mu kagari ka Sasabirago baravuga ko nyuma y'uko Wibabara akekwaho gukubita Ntakirutimana akamuvuna akaguru afunguwe yaguriye abaturage inzoga ndetse bakavuga ko yigambaga ko azamukubita n'abandi akabagurira.
umwe mu baturage yagize ati reba kugira ngo umuntu umufate araremo ijoro rimwe naryo ridashyitse, urebye inkera yaraje yishimira ko ngo yatsinze ataburanye, ngo ikofi irakora, ubwo yaravuze ngo ni ukubakubita nkabagura. Undi muturage yagize ati ibyo bavuze byo guserebura, hari amasantire abiri yose buri wese yanywaga icyo ashaka giturutse kuri uwo mugore. Nk'utsinze ntaburanye igaragaramo amafaranga, agaragaramo ikimenyane simbizi. Wibabara Sophia, umucuruzi ushinjwa gukubita Ntakirutimana akamuvuna akaguru aganira na Radio TV1, yagize ati ibyo bintu nzi ko biri mu nzego z'ubuyobozi kandi nzi ko ntaho biragera, niyo makuru mfite kurenza ibyo nta kindi natangaza, mwabibaza ubuyobozi. Umunyamakuru yagerageje kuvugana na Dr Murangira Bitseri, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ariko ntibyabasha kumukundira. Turacyari mu makuru hano Kumena Official. Reka dukomeze n'amakuru yacu, dukomereze kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti RIB ifunze batatu bari bamaze kuriganya abantu arenga miliyoni 70 babizeza kubashakira akazi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze uwitwa Mungaruriye Eric n'abafatanyacyaha be babiri ari bo Beneyo Jean Robert ndetse na Iradukunda Ariane, bakaba bakurikiranyweho gushakira inyungu ku bandi hakoreshejwe uburiganya hamwe n'iyezandonke. RIB binyujije ku rukuta rwa X rwayo yatangaje ko iperereza ry'ibanze yakoze rigaragaza ko Mungaruriye yafunguje ibigo by'ubucuruzi cyangwa se kampani byiha abantu akazi, byizezaga abantu kubashakira akazi muri serivisi zitandukanye, ariko babanje kwishyura amafaranga bikarangira nta kazi babonye. Uru rwego rukomeza ruvuga ko iperereza kandi rigaragaza ko bafashwe bamaze kwakira agera kuri miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda bakuye muri ubwo buriganya. Mungaruriye na bagenzi be bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyarugenge mu gihe dosiye yabo irimo gutunganywa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. RIB yasabye abaturarwanda bose cyane cyane abashaka akazi kujya bashishoza, kugira amakenga kuba bizeza akazi no gushakisha amakuru y'ukuri ku kazi bashaka mbere yo gutanga amafaranga. Turacyari makuru hano Kumena Official, tugiye gusoreza kuri ino nkuru dusanga ku kinyamakuru Bwiza igira iti Uburundi si bwo bukwiye kubazwa impamvu M23 ikomeje gufata imijyi. Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko Burundi atari bwo bukwiye kuzira kuba umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira uduce ndetse n'imijyi yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko ahubwo bakwiye kubazwa iki gihugu bwagiye gufasha. Kuva muri 2023 amakuru avuga ko Uburundi bumaze kohereza muri Kongo ingabo zibarirwa ku bihumbi 15 zagiye guha umusada iza FARDC zihanganye mu ntambara n'umutwe wa M23. Nubufasha icyakora butagize icyo bumarira Kinshasa, kuko M23 yakomeje kwigarurira uduce tw'ingenzi dutandukanye ndetse n'imijyi yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni uduce turimo imijyi ya Sake, Goma, ikibuga cy'indege cya Kavumu, Bukavu na Kamanyura. Inyeshyamba ziyobowe na General Sultan Makenga zigaruriye hagati ya Mutarama ndetse na Gashyantare uyu mwaka. Mu gihe abanyekongo banenga ingabo z'u Burundi kuba ntacyo zafashije igihugu cyabo, nyamara u Burundi bwarishyuwe amafaranga menshi, Perezida Ndayishimiye yagaragaje ko igihugu cye atari cyo gikwiye kubazwa umusaruro wabaye mubi ku rugamba. Yabwiye BBC ati niyo turi ku masezerano yo gufashanya mu by'umutekano, ariko twagiye gufasha. Igikorwa nyamukuru ni icy'igisirikare cya Kongo, rero kuba M23 ikomeza kwigarura utundi turere ntibyabazwa twebwe. Leta ya Kongo niyo ikwiye kubazwa impamvu imijyi ikomeje gufatwa kandi n'u Burundi buriyo. Ndayishimiye yavuze ko yajyanye muri Kongo ingabo nke zo gufasha, kuko izindi akeneye ko zikomeza gucunga umutekano w'igihugu, naho izindi zikaba ziri mu butumwa butandukanye. Aha dusoreje amakuru twe twabateguriye. mukomeze munegerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tubagezaho, bibutsa kugira ngo mukande subscribe kuri mwe mutarakanda subscribe. Bye bye.